Kenyam biakamal Leran banaling kimen bukoran palpin ke liang de bala mandana tuok ka Dr. Benjamin Bol Mel. Ruanya ti bukon ke link e update ka kui Bol Mel. Na me report e painu mede kon diar dan palpin eno ke kuide. Shikon diar ngaje no Bol Mel charge yorar. Charge wika ka by president. Cha nyur ka tikke cha wika by president cha nyoko watch ka deputy chairman ka kume SPLM pinya kirme yadit cha nyoko watch ka national security cha gorka cha ka pot cha wika ka general ala full general le pai kame kirme yadit cha nang ka private alo tell power right now tell power ere report kana me bana right ka yene cha yene me report me jan bat to gona kenya and then after that bana we ka do badana na wo ke kirm yadit raw information mi sha no me de kon dialing do badana en wo ke wood shal ke me Dr. Benjamin Bol Mel shawi lora bang woje family dunkir me yadit bana report and bana jelinkel bana right ke tinwe tilat kerodian ko ngai kon dialtin content tin talk by the way ngai konka so bana ti dialati bana keling ko do badande kon link je cause kenin content kwa South Sudan kwa ka shape by the way nishiang of course need one ko larno Bol Mel cha look la talk Bol Mel a human being dong de larno cha de look ngum de lo Bol Mel but Bol Mel take the ject shalat me jaga ko bala most hated man right now ko wul South Sudan Nuer ji Equatoria jang ne diala token dial you know na me millet kana loken Bol Mel konede one guy na ngumi shabul mechu logo no the whole internet to explode mi jenu go jimana to ka social media TikTok, Facebook, Twitter, anywhere mi jenu within ajeno chiloy na tet ko shabul mel chaje wuj and most people mi jenu go jike no one be now gwada dane kan Bol Mel kanani wuj Bol Mel ba jen chatene de chajoire wechla janken ba jangton content ko le kuijele jako ba jo wot bana roitin wale channel an manana jitu gwasa me ke kuide en Bol Mel Bol Mel right now right kono jena wa dore chaje gol take ripone ya nong te banwa ya kel gwasa me ko bi atega ngitin no ka do badana na shikan to goje ko bi kon manda le rod bu kona ngejenu toge diki ngum chora la den bu kon lingo ga cause ne dial content wen mo ngai kan mana le rode ka kui Dr. Benjamin Bol Mel tanat me chala do cha Bol Mel cha je yenden cha ken no ken lingo ga but right now choku joje no officially cha Bol Mel cha je yen alo chele lawo dong le la ne ke cha weni cha Bol Mel cha je yen gwasa me ka je report mani South Sudan former Vice President for Economic Cluster, Dr. Benjamin Bol Mel. Jena wa chaje yen dore. Dr. Benjamin Bol Mel has been placed under house arrest in the capital city, Juba. Yan kaje ka korke me chaje with office. President Salva Kiir me yadit. Chajo me chaje kwen. She Radio Tamazuch, she can write Canadian contil a lot till at Kel Kaja. No. And wo charge yen, Kajan Shankan one and Wale. Watch a security force, they surrounded Bol Mel resident. Dora down Tate in Kajabel, Gente Kajaba residential place Kajala resident, take a jebel, Wiki Juba. Dora more charge a goal, Dani. National security, a maninating content, let's say the SSPDF. Ano kene konen sha laton gwada mo ko bi ken Bol Mel ano bi ken dor bi ken gol
cha dore cha jagul cha shi man dial ram mo mi mar keje staff members ki ram mo mi la relative keje re duare chalu gono baje gulene te ram chak bor jeno wudor dante bol mel teten no cha dore cha jagul security force kelio chicken duob dana we dor bol mel cha kan dial cha ka block they need military intelligence ne dial chake station dor dante bol mel teten no ya shi man dial jogo no woje rodun chine ye gor ya all the road leading to his home were blocked cha jo me cha jela de no mi cha bol mel cha dore cha ko block right now you know nyo de no chi bol mel chetel power no maradien gwaseme report cha nyoko lat gwazameni wa shala radadien another associate alleged that security agent entered the house of Dr. Benjamin Bol Mel, seized document, laptop, and unspecified amount of money. Watch denichi ko Dor Bol Mel. Dor Bol Mel wacha document teje la file ka cha ka kep, cha laptop da cha ka kep, and wacha you to one ba to one nung cha ga jik Dor Dr. Benjamin Bol Mel. You to one lot of money. Can I specify to me ke dollari ke South Sudanese pound? But bianga jeno garame kojen che corruption che ladene, which means that there might be million of US dollar to can watch within the country to trade which. Okay, chana larne cha perika, okay. Ngayena rami cha perika ngumela tokeje, which means that by all the evidence kwak dialten kontin tekeje ba ka dil jegam gwatamo ka jeri poda me chala no cha bol mel cha jamam re duare e changa duor mo je kairar cha shi man la relative nike friend nike anybody me de dor bol mel cha gagra cha gora mi mo we all the road tin kontin we ka jebel cha ka gek teram jel right now we dor dana tuur shal ka me bol mel tete cha dial cha ka gek so ne me emritin ka do badanen shikona nen keje eno charge yen you know ne de konan to kel ke jen wudu shalka me bol mel ko jen kan chawu karwar chawu kel ga ne ko ken ne de chawu cha ne ko ken chawu you know cha kwer dung bang la South Sudan bang governor, you know, la Dr. Addis Ababa, Uto, again former central bank governor, already chasing former. Jenbo charge yenba charge detain. Charadian Kirk and several senior government officials linked to Dr. Benjamin Bol Melba, Charadian Michel K. Simon Akwe, Mila former revenue authority chief engineer Deng Lual charge yenba and the secretary at the minister of petroleum charge yen no Kennedy charge yen kel ke wuri shalka me Benjamin Bol Mel la former vice president cause already charge yen shala former chelong wada la rami mo la part of kume ki part of position kone alatin again chala ken wo ken ke former you know gwada many men chakulat ka dobe dane charge wikeje Bol Mel charge demoted charangde charge foot cha wike general full general yakame kire ko chamuji munti midit chalat ka private ka charge dismiss ka national security service charge dismiss alo right now Bol Mel teleje power nyokbo charge strip off cha position de ka first deputy chairman ka kuma SPLM me go ikeno dong de pale ne dong changchai wo ka position ko ken me cha wo ka vice president dong der ngodba la ramadan la first deputy chairman ka party kim yadid in the state ta nyo mo wo ke je position ti dictatorship ka to titiping wut ka mashal ka me Bol Mel ka ba ka wo ken dial now gwi enedi me Bol Mel me ramimo you know me cha wo
cha position ke dial tin te ke je cha ga wi ke je ke je no rami lot ke lunga ne gwa sedan power te ke je tele power mu de dien mate wana mo Bol Mel ke run def ke de te run jen dang die ju de raw run def ke de te run jen die ju de raw yana jen ka pairo cha ja kwany ala vice president che Dr. James Wani ga che je watch jen ba nyok ko cha je promote ko pen dang de ko lare dang dok cha nyom kwany ke je la first deputy chairperson of the SPLM and then ko kore cha nyok mo kwany ke je ke cha je promote ala full general ke National Security Service ke reality wa gwe ke je ne de Bol Mel de la successor ke Ramadan de gwa kirm yadi de jakan you know neme amele rode you know katin konto ko en wude me aram mo mi changat gwe je no de le take performance me gwa kirm yadi but thing took a wrong turn gwaze da ne sha Bol Mel me cha ja kwan you know chi na ben ko di te ka tun wanda sha la tijak you know chi na ko di Bol Mel ke 2017 charges sanctioned shikuma United States kana sanction ke 2017 ka ki corruption ka a report misha non gwa da mene ko kor gwa de dan eno shi Bol Mel che yu che ga cham no ko kuje mo Bol Mel cha sanction kwa ga dial cha sanction kume mentrar ko shagu jeno Bol Mel melade wa chama ji South Sudan ka duwa mi shiro da lot duwa bo mo ajen cha kula no cha Bol Mel cha je kap cha je cha let's say cha gu jeno jen ba je sanction so changa duna shabelet chana jaminen gwata me report dana chano report me menen kon mo gwasa me report de cha gorno wal so ko cha gorno ci poinde anude shalka me Bol Mel cha yutu ngwana ken chaka cham okay yutu ngwana ken along ke 2017 chala do jen cha yutu chup ka 1.7 billion tilat ke Queen Road project you know wa che ka ngar ken you to panken wa ka yutu de lanaka te de lanaka chare but ti Bol Mel cha yu cha ka nangwa mi shangach and when mo cha chu gijeno jen gore jen o yere South Sudan ke yere wich ka chama kwak tin kona la kwak jiwich so kuje mo cha Bol Mel cha yu gorno jen baja kap chonki baja wot that was what happened so chi Bol Mel cha yu wo kangu ko position ka dial tin kon teten ko jen wajen to corruption che jalat mu de kon jigono jen cha yutu ngwan long te la US dollar che ka cham aki cha kana ngwa da nanga tina gwad mo kan ngach jen publicly jen che respond che melin kone ano yala de wonena wa Bol Mel wa jaram dan la president Kir principal financial advisor jaram dan la Kir la ja advice alo enem la de kelio la be tro Bol Mel you to where are jen ke Bol Mel enem la de kelio Bol Mel la ko na rele ke moden ba ku nangrar wa ke pay baro 2024 you de me michal ke me Bol Mel cho yo chukabat ke July 2024 anyok bo ke jen November me 2025 to continent la pay wel ke to continent why yo bo chi nyok bat ka government account ko ko godan chi gotin ken million of US dollar ngai kon dial no of course che ji Uganda che ka jur so dong de kon lar no che ji Uganda che ka jur but ne me chi jena dan kuna focus tin so ri ga chi to genene ko biya kulte ngany murong kata dana ci kor ci Bol Mel ci wo keje so report me a different comme nan ling yen gon wudu shalka me Bol Mel ajena wache mistake ci jalat mistake ci la doni wajen tegane de shalke G20 ne ton ke ne titike power mi di de lon ko kume kirm yadit but ken teke J1 waken la dol ke long ni shang Mr. Chala de Bol Mel jene Mr. Ganyam Bol Mel che gurno be ku be jalat ku e che gurno be lat
me chalat kenyam che kon gor be body gani nyin kirm yadit be ga kwanye jen body gani kwar kwanye kejen tele family members tetten but che ka force ko be body gani be ka kwanye jen na mo jen ku ina len ka wuri chalka me aten work aten me ga ka keje you know awa wude me chetia ko dere ku dere jelat dere kuma kirm yadit dere jakan ko right now ngai kon me dane chocolate ne by the way me jiram don la lingwa me kon online tv channel chan radio ne Bol Mel cha kwerche je de menen ko di menyam jen charge sanction charge guje no jen legit ko dere kweder je gram cha sanction ram mo chi corruption cha jelat so for that reason si kume si Bol Mel cha kwerche je de jek but mende Bol Mel kwerje je jenen Bol Mel me she ku cha jelat cheneten kon tin kelga kirm yadit cha ko watch shekir mi hadi cha ka bom chuma chala don wojen che ku che de lat right now wajen do brande jengi ke je kume ke international community mi na ma che lat point Bol Mel ne me ngai ka ko ngai kon ka policy dun query mi jiram la ne je bena ko loro ban ka tel ji power cha je recognize but recognition only come mi shi ak mi shi bom chi je nyot ci teke dish mi teke ji ci da me ci point en Bol Mel che kum Uganda ci jinu so cha gu jeno che ngulel che tika power so for that power mi ci use dung ci opan ci kir mi yadi che je diu ena wudi shalke me Bol Mel ba kor ba jetok no a che ben kan che ble che bo woni je bang lo che degree che top che je relief loro bang ka vice president che ama che ling pan me ci kir ma yadi de kon plan ken yam before ken network kirja dol ga shemane shiga warga cikana gor warga mo warga melado Bol Mel jen awa chagak kana ala ko jen gore kwer wacha right ke telephone kanidi kon la shemane kanidi kon la menike ano kajen J1 wa gwado right ke tin wenamo wa take mi Bol Mel charaga kwide ka kwi chega chalga me adu self ke yadit nya self pakir ano che na jogono yo zanija ko ba power ba jek ana makarwa da wacha ai record din chaje kam adut if I'm not mistaken ke report dana sha no nga jang la demo shikala do no ne shi adut shi record che nang che jo kam mandien no mi cha dor cha jo lingo ti na nyur cheng ti mal na nyur cha bol cha uri chalga me Dr. Benjamin Bol Mel ba jo wuch ke be your successor ke be Ramadan bo gwad ko Bol Mel live no michi kirma yadit cheliu kete michi to kirma yadit dar position kirma yadit dar jakan gendana live bol term do dien ko redial che ka fulfill vice president che jak and find a ball che first deputy ko kuma spelling pinkir mi yadit che jak ter ramadero de to de kamat jeram dan la second ka wudu shalka me kirma yadit diodien charge la kwany ke charge jaga full general ka national security service take a power ke de dial cha kam general full general doctor team cha ga kamran tan rodien mi jor ku jimi ke ci Bol Mel ken dial te cha gamat all these three position cha kamat a vice president a first deputy chairman ka kuma SPLM ka jen a full general ka national security service te dialati kena content cha kulo wo keje akir akan jen power ran cha kulo keje en power me cha chu pereka tin pan pere cha pereka kurun wanglong shiwona na cha dinde te gwam ya jogu jana cha yugur tel mengaje before kan degree kan lat cha jogu no jana cha reduce ni kon la body gane ke chidme channeling kan ka weekend yal ko gorge jeno ba je confused che banga jeno ngum le rode banga ne jeno janta normal way dong de kir der order der jetup then tele issue medeten but ku jeno che kim yadit che plan che gulan manyam warga cha gorga ken konin te kon cha kim yadit cha jogo no jin gor no bi warga bijetan Bol Mel ba barar ano alo ba barar ka position na teten imagine position dang jok ti dit kaja at least a changte ga dormi din mi chalat ke don chikira woch don da wonya ka vice president da ngore la first deputy chairman ka kuma spelling mi chaje we kan mabo
dong da ngor langu ala ramadan international security service ala general charge den an ka private but ko chi Bol Mel she serious mistake che mate ka family dun kir me yadit ka jano te tara ko jen kwaje sanction wajak image duar kir me yadit ko be jek so chicken you decide kan dial instead of Bol Mel ba je pal position kel don da rod la lokaje cha gor je kan dial ba ga dial pal pin kaje everything cha ka watch kaje ka Bol Mel where national security a winner ko jen first deputy chairman kan position her term right corner teram cha na kwanta teram cha kwanta so let's go back ka man ga ka jen ko jen user ni adut self came yadi ngai corner no kan te kan kamar mi didalong te keling they are very close friend de lar no ko garame te lele te kamar kan e kirme nyama le la nya kirme yadit so te keling mi dit why ngo kan wut ka jamo kan wulel kan yen ka je wala mo Monsieur don te mi di serious major mi cha de la de jen wuri chol ka me Bol Mel wa jen she ku che te lat kerne to ngwan te tetin including Michael McQuillis ka jo dana shalat ate ke men shol ton balok ni all these people they are part of the coup plan okay ne konin to ka tin gorno de kan position kirm yadi de kan ka bom kada da la jen ko dan de to re wich ka juba kam dien kan jankaro dien so na mo la information me awa men way ke Bol Mel abele ken lo che bele la jaram dana dong de la successor awojen she mistake che jelat ke kwinya self ke me yadi la dut jen do badana way ke ja ko all position de ran to wutin chang na gudun yene ko ken mugu yene chai mu ke position dang jok alizen de palkel chai de strip of tin kan dial chai de weekend dial tin deng de palkel ke de paro you know de ka dot keji don't have do the first deputy chairman ka spelim ki me chaje we ka par na mo ka na mene ka position di de me de yele palo de la ramadan vice president but all of them kan dial chi wut jowi chi jelele we nya private ne tonga mi ala cha civilian right now tele me te nga me te keja so ka me cha kan ne ga pane da ne cha nyinga dial cha ka me cha order cha je tup den cha nyinga dial cha gor kan dial ba kan keja en wala ka jarun wanga me kene ti anga wer cha dore cha je gol cha yu cha ka je dore yu tungwan kan pek din kanalat cha telephone ga cha kan cha laptop ga cha kan any gadget te ga jamone any device te ga jamone cha kan ka dial including document gojene me kan Bol Mel kan je plan kujeje eno ba jo watch don she changwani che gala to barai now tel mutu okanga ka Bol Mel anyok kan den kon cha wikel ala ne kon tin te yo pinjen ngal kan cha wujona so akane kon cha wuj so gweje no don by investigation ba dila de ken ba gwad dan shi yu latin ba je gur you know after that then don de ko kulwin ki don de ran mu ko position odien another thing mo dien bi ngai gwasame Bol Mel shi jan karwade kana jikwar kona cha yen ke cha wuch but ne ko kende ba nyoko wuch ko gwasen be wona ka minister of justice ramkel wuda me betur be nyoka yekele jen chala rami mo michile lonke ko ba dakre me char baje yen a part of Bol Mel jenen gwaz me be nyoka yekel wuda me minen kono mene wuda mene ajen minister of justice ka kume dong Bol Mel ke kume de ko lara kume kirmi hadit jen jaram dan to ngote ka pinde dio jete odor shaling awa men user che yunin nyinke yude no order me be ka wude shal ka me Bol Mel jen dana user dumile la jen bala odor la ka tuba de na ara te ka chong der la gwa but chi jen rama user e Bol Mel so go jen odio je baje wot baje dil wo ke baje kaping right now ko gwasen be so mi jaga kodi she part of manan le rode eno belon wore kwerkan tama binyin ka bikaro ko en ramo mitikeli ngata ka wuri shalga me Bol Mel baje dil kaping tam right now akir you know agenda le rode na mona so order me order mi shiben ne ka kirano ba wij baje ya le ka do badan bi keneje
and position and dan me to Bol Mel teten ano mete korodan guyen no ba kam nga anga bu ka vice president ka gwade anga bu chongo la first deputy chairman ko ngai kone meritin second deputy chairman ka spelim Simon Kunpo jatin ka third deputy chairman guyena ba puny ka chairman to chaga bu puch bikane dang roti bu tin ko position ken kon tikitin rayna ba vice president ba je golka either dong de kolar no me bi ka family members ka je point kim yadit ki be je loji kotoria composition dong doctor waniga James waniga jara medan take position ne ce tin ka korun dang waro ni medan e sha doctor ma char me chaje watch ke 2013 chwa waniga chwa je latin ala first vice president me ci doctor ma char me je beverage cha mon je position do la first vice president kan waniga kanan jogono wurcin waniga baje bu wote ka gwasa me ka kui Bol Mel chere me reserve 12 years ka jo ma chalat cha gujino ne ka gwade dan me ci cha doctor waniga me cha je la kuer kene melar no ene dong ba gwa kim ya de ba kan alao ben la president ka gwade ko che jen ka vice president no kene me char jen ko maintain position dan tetin jen me cha wo je ka karun dang wero di ala ton but Bol Mel ni ka bene wi kwam ni ka chopde wala jen wo char yang ma char chena gor reng ma char chi chief of defense you know she commander in chief teram shal commander in chief as self kem ya dit karwada raje la route long you know raje jaga long kada diale kone lade shoga jogbo amani honorable Potkang minister of petroleum shu wuda me mishal ke me Bol Mel joga Potkang no jirwa nyega Nuer kun dio je mishi inauguration mishi de gore ne gwadi raje tendire ne me dana shalat joga Potkang no jirwa nyega Nuer kun akan nokmat ano gwan mi mo tele Nuer tele kare den ka kore chokur choje to ka chonwer yo naga nasir karenyal ye dial te kon ala garme tenyal long la ye ka tika nyal ne ka gwasi dan che yuke che ga la je la to $1 million teche la business ko businessman dunde bet you know gwejeno yu dial la reche de kana che kwarche je ka first dang ba dak ki de ko la first dang well ko bere ka pai chan lar pet bangwan first dang bangwan Bol Mel tele reken dial gore jeno jende liak ni jare we ka South Sudan kelu chaji Uganda cheganung helicopter cheganung te nakana Nuer ka tinga ka tedde and Bol Mel all this chaos tentore we ka South Sudan again point the Bol Mel at come ke power greed dar power ke dar lunka gono jaram dana ba ling ni je ke bila successor chanen naga na nasir naga na fanga anywhere is the only person mo ku helicopter ku je introduce ko bana nak for the first time dia jamange yena ke story Bol Mel is the only person me shi gono ba helicopter dungi Uganda ba je use ke million of US dollar tiche European tiche kam kum Uganda these mercenaries ye Uganda cheka mo ka yoko ba na ba kana but pan ka chanka wero ka paywel kel ronkin dangro jandangro de die cha kan ye Uganda to cha jogono jena ya ka bil nyang something bil nyang base jena wi atin kine gor tudine lo jogo met ko cha odor cha jetu tudine na we kan wonchi point de Bol Mel charoda pika ka re duara te ka ni me dial me cha ka ton re duara point de Bol Mel chuka jena met chuka ne ka base den tel mi kan larmenta me tel statement mi kan release up to now me go to Bol Mel tina me cha dor cha je gultina tama bit ka bedien kwai kama dan bukana lar me biga kor bukana to ko bukana Bol Mel bukana defend wala ngum betugo nobody know but later on ban mandan to ban yengat but melling kona tama wodi Bol Mel ja ka under our sares cha kwa dial cha ka mala get jene ka cha ka kepen dial ka cha ka bioto wanta kan specified a dollar ke South Sudanese pound tel me cha lapten anyok bajen cha ka mobile to wan ka computer to ba ugit amena document
tin dial content je yoga chaga toten ko bol mel me je jen me che o ko dubai te to ngwalung che walat donga jen duoba dan len ngwaru din ge kana do dien chil toge mi che mi je che la dai family ka kir mi jadit so jen dan le rode ne mene bana chongo gwasme bana je ka lertin content be gono jin bi channel be je support be subscribe ka bi comment gwasme ne